we de ni yata yesre wadaroma ye be sre se enka obetimi akopa papa na chew onkopa na chew pa because say ne money bi ana nkwala na didi na chi no obi ka asem we kire na before say nka enye ne de na to the stand say nyina hwe papa pani wo de yi asofodie kura to nchen a hwe se ne papa no tifi aduru na wotimi bie wa no say nanim se kokuo sebe nanim se aboa bi o se kraman yo meti asem no in fact me yam shame because you see the mechanic say onkopa papa na chew because esa na wote ne nkwana so so obetimi edipani say atem ugina sorry demo o chire asori for e say nankasa no sebi asofo ni binom aso mo kogina property na omo nsemo e wo bible mu no asa aye atem didie e na aye ejapade a owo aye wei nka first no o mo sofo e preach a ensemo obeka free bible mu ni ensemo obeka no wa onkwa asori kwa na wo do so obeka asori. Too much ashafo nyame enhamo sedane damunya ebre eje edwa etie ensemo yede ebesomo ewo ye fidie kasie ye eso ye wo mayi mu achesa asofo asori a wo mo ekasa editia wo mo ho ye nneoma biditia wo mo anka nimse afi 2022 die anka na efieje adum enya adwo na kasem ede na asem ekona so me ne wo ekasa na watwi mu de eje butubutu bi asori ewo ye papa Reverend ye Kwawu Obofour akache ena biemo nsuso no ye papa woda eye Believers Worship Center Adom Prophet Adom Kyei wo mo emienu entemo na video bi ebebeto yap no enso too much yamfa nkame mo mo kokohwe bi bra na eye Reverend Obofour kasa ese sofo bi chese wajana no hunwi kuhu se eye kwakuo ebiemo nsuso chese wo ye ne nneoma te se eye kraman no no Yesu moja no no ene de baye na so ye sofo yi age ede esobolo emom ena eye na ensem we na madodo na kasa debio say Yesu moja yi say enne eye Reverend Obofour enne ye papa Prophet Adom Kyei say wo mo ko ho pa de ene hwan ena na wo senka Yesu moja no wo mo empre eye ho because enim say eye Roman form ena de eye wosom akodo akase ye de eba ye enti nsemwe ena madodo na kasa debi kame kwakọ yesi say enkyerechire wo say enkoso ewo eye asofo no emu ansa na wo matimi age mic akasa no sa enkyerechire no eye ato baha na ensem no emu Adom mama mentwa me ho emrane e ba ya Adom esuko abusia mesanso ema wo akwaba ebieme de menche ho no eye Nanahemaa afia boatima e wa ha sei eye adrogi hema Kwawu adrogi hema e wa ha no mene mene no eba bebo ewra ensem no enu nti monka me ho na mema no akwaba Nanahemaa mo akwaba ya odo bibia bokodi na me Adom na so na me Adom ho eye ho ayefe that's na Nanahemaa eye papa Reverend Obofour nensem a chese wabeka ede afa eye Prophet Adom Kyei ho wa watibi de na betimi aka ede afa ho okasa yie anase entwa yie yo mechia ahwefo ne etiefo mechia mabusuafo nyina so na ye bome hene ese de asem de age mensem because Bible cross fa ni die ma de ni die esse no na bu una di una ni waja eni enye se bi ode wachemo wawo enkwa na ye o maame ana ye o papa obi a wanyi che obia no ye o maame ye o papa we de ye nyina ye Reverend Obofour he said your friend ni jata ni wadaroma we de mesrew ye hwe se ne wo kana sa Yesu moja yi Roman fokra na start ye ama nne asofo we twi a esi ebe kan se Yesu ewu no bia ye na yie e no bia twi na basa twi ne na twi ne ha eti no we de ni jata ye sre wadaroma ye be sre se enka obetimi akopa papa na chew onkopa na chew pa because say ne money bi ana nkwala na didi na chi no obi ka asem we kire na before senka enye ne de na to the stand say nyina hwe papa pani wo de yi asofodie kura to nchen a hwe se ne papa no tifi aduru na wotimi bie wa no se nanim se kokuo sebe
n'anim say aboa bi o say kraman yo meti asem no in fact me yam shame because you see the American say onkopa papa na cho because esa na wote ne nkwana so so obetimi edipani say atem ugina sorry dem o chire asori for e say nankasa no sabi asofo ni binom aso mo kogina property na omo nsem a e Bible mu no asa aye atamdidie e na aye ejapade a owo aye wei nka first no o se sofo e preach ya ensem obeka free Bible mu ni ensem obeka no wa nkwa asori kwa na okondo so obeka asori be say ni asofo no binom ye no ama bebre kwa no so obeka asori because ye hwese de ye nua ni jata timi bie na no kase papa pani we nim se kokuo na eya timi dia kakra mesre ne se ni Wadaroma so bako papa na chawo no matter how do ye ni bia say eye so bolo no de ye na asori say ye den ono ne nyame ntem ye ntimi enjeje no say odi nipa moja so no odi den ye ntimi enjeje no e say Roman for so ba say say Yesu moja na say communion we ye de start ya eno so be ka ne say enti no me feel say wan kasa yi ni jata nkasa yi. Yeah. Yo Nanahemaa senka yenim se nyame ba ko ya na asofo yi wo mo etwe akra ede ekọ enti se wo na wo de ba ye mpo na se nipa na baba beje ya se ye nyame ba ko na ande senka nka ema eni kwan se ema na ha di nti na asofo no ene we sori a an ye ma sori be ni kwan se owura aye sofo we asori edem eni kwan se owura sori we kokọ bompa ye we ye president ni ame ramatedis nkọ bompa ye like empapa mu a eda eye sorry mane asofo no entem no wo hwa eye ne kwan so no enye ne kwan so sabio ye nhwe ye nuanom nkramofo kramoni dru ba bia kro bia so bedru bia no ohun se asori dan si ho a okowura ho ebompa ye nanso so ye Kristofo ni momu no yamam papa mu ni ntete ye bebre aba wo hwa atade e hye me a eyo bi style na me hu ye na me kopam bi eno ntira so nipa ne hu mi a ne bu fi me ana ye nya ne sa say mo nyina mo nim sa kra na mo twea mawurade de a adan ti na wo ye bibi na wo nua ye bi a e wo say ye wo ya say nya bibi na ta echire ana business bi na mo de ye na mo nim makoma mu se ye twea kra mawurade a Chwo de no bi nso ntwene de so bi to nkyene na nso to nkyene a wo to wo de e bia wo de one city obi de one city baby obi ape e na okọ won't me force say enkowura obi enkowura na no eno nkyere se mo twe akra mawurade eno kyere se sabio mo num ne mo yam ene hia mo na mo ye saade no se de wo ka se eye papa Reverend Obofour won konko pacho no Ghana fo bi no susu hu ne se we de chopa bia enim because Bible na si di we gya no woni Bible na so se de kwase ase no e wo se wo mfa enye de ema no nti se wo ka se ye onko pacho enti na che se panyi afum a eni kwan se akwada e kan na penny fumwa akola utimeka but ye was sene o de kano akoye se wo akola wo ne penny anya asem se wo akola no wasem ye de se de kwa ye sa ka kire wo se papeni na chawo eno ne ade a ha eye bibiman eno na Ghana form enti ase wo so mo ti ase because esono bia na mamre oduru kro bi so ate French mamu omo de won sabe nkum e na chia wevi na so ha no odun sabe nkum ko chia e be ka se umu ade but essence ye Ghana ha no ya mamre ne ya mane no kire sa ne nti no na wo se wo akwala no se pani na fom kra se wo di kan e pa na chew enti be de mesre ye papa ni jata se oko too much oko too far se otimika na me abode na sabio enkrofo bebre kuma wo enti wonso ka we na sabi obi nso beka de chen papa yi dia so no so wona sorry for wonso wo de ne nyina aka wona de ntokwa eba oman yi mu na nso asofo binom ne ehwe omoso sorry na ye de nanti ana ye de sum Kristo na mo asofo ya mo betu yefo yi mo na mo gina property we so obi enim se kwakuo we so obi si den enti se me nko asori a me hwe mo me nko mesan yenhwe eye enkane tete se de asofo a wo mo ba ye wo mo ye nyamdwuma na wo ye wo mo de ene ennei ensakraye ben na ba mama enne de no aye eye sonko a chese aye se yate ehu de afri eye enkane nkyerechire no emu de eye sonko ye enkane no me commentedis ena me sesem kakra be sese de me da so commentedis na me hu se first no
Okwa sorry na akoba for we kra enye nhye de wo no na wo de akoba for we be say no sabio asofo binom esan omoyem kom ne japade ne ade nti no ye koba for we a eye nhye e wo so hyew for 1,000 bra for 5,000 bra osofo bi kra ti mi ka say before we free ha no usika wo ho nyina say ye coins kra propo ni nyina begum na obedru abonten nyame be ma obi ayi bi abrew eno de waka na no nche say ni nyina propo waka opa na wuti say before say oye nyame good ntimi nso me de beba ebinum a omadwen sabie wo fom no na manipa ne kwa na okwa kosu eti before say first no esum no na ye kyerɛkyerɛ me eti bible mu nsɛm kyerɛ say wo ye wo nua bone krampo na nyame na wo de ye no wo ye obi bone a na ye wo ya because first na bone a say wo ha no e wo wiase mu yi first na eni ho sa because na o kyerɛkyerɛ ne esum bi nti no wo ye wo nua bone a wo dwe ho be say no ya sofo no na ye be hwe omoso de ebu oman no omo de adane sikadie sebe omo de adane business intama say no sofo ti me gye ne nua sika onum say nipa ya me gye sika kokko no toton entos ni mukono ton na sofo ni be yiri nipa na gye sika nyina e won ho nipa ne kofia na okwa akosu ti mesre sa sofo aba mama yemfa enkan tete somo no nkyerɛkyerɛ no en starte mama yemfa ye nuanom bia ho ya say bi onipa no ono de o kyerɛkyerɛ na so odi esom ne so me de ye de me penti no no ya na yekofa ne ho tan eno nso emmoa den na bema eye sofo ehunu say wono ne nkyerɛkyerɛ na say ne som no eye sonko edi chen eye obi ede na we de we firi nyame we emfiri nyame eno de obi ani ho a obehu eye nyame na se wo firi nyame se wo mfiri nyame nyame na so no ye se wanam ntuo bi ana oni ye bi be ma ye hu se asori efiri nyame asori emfiri nyame akoye se wo koto aduane ebi de ebi de enye de enti yi se waka wano eno wo se aduane we ye de we enye de okira no okodi ase wo nkodi de enye de no wo be hu de oba koto. Yeah. Yo, na mame eye ntokwa esi ewa asofo entem ene we sori na we ka ne yonko ene obehu na chese social media yi so we ba no abeto ne yonko ayampia ai ena me na nyame eyusu me we oye fake we oye say ye de enkomo no esia a ene Nanahemaa fafuto ema eye asofo no ema yen yo ye papa no ma asofo adifo ne ye maame nom ye mo bebre ye hwe mo so na ye de tu anamo anase ye de aboye bra but ene we ye fake nyankopon ofre no hwan na gina hobi ena ofre mo ko hefa enti eye nyame na ye nyina mofo se obi a se nyame afre but ye hu bi a ofre mo na nso mo maye mo ye bra no se ne se mo se nyame afre mo no ye mo ye bra no se ne Kristo epe no because me feel say bi ye hwe Pentecost Methodist praise bi ne ada asori na omo nye saade no aye na amafo nsori ya na one man church for no omo na eno bete we si hey we si we ye media we si me de nyame afre me we si obonsam afre me now ye si ahwene pa enkasa de kakra metimi aka no Nanahemaa nyame enshaw abusia said Nanahemaa eye efia boatima Kwawu adodri hima ede ensem no ato edwa no eno no onso waje nkyerɛ efa ensem yi ho no so betimi ede ababeto eye comment section like a videos na share on all the social media platform so ebiom so follow yen ewe IG page ene Twitter page so @gh_media ene Kyei sikapa makram. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band of equipment, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band of media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location of Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati